Dobroveče, večeras čas ekonomije sa biznismenom Brankom Dragašem. Dobroveče, Branko. Dobroveče, Boris. Šta je to ekonomija? Ekonomija je proizvodnja roba za tržište za poznatog kupca. To je domaćinski način poslovanja da bi robu koju proizvođač kroz proizvodnju proizvede na tržište, plasira i da nađe kupca. Dobro. Znači, imamo razmenu i sve ovo što budemo objašnjavali gde je nastao glavna prevara u ekonomiji imamo na ovome napisano. Prvo se menjala roba za robu. Da. Pa se menjala roba za kovani novac. Pa je taj kovani novac metalni, kad se metal pronašao, išao ka najkvalitetnijem novcu. To je zlato. Zato što ga je jako malo bilo. I zlato je postalo opšte mera plaćanja. A danas smo ušli u elektronsko doba. I roba se menja za elektronski novac. Sada vidimo... kartice i to sve. Da, sada vidimo kako to funkcioniše zlato. Znači, u istoriji civilizacije iskopano je 170.000 tona zlata. Grubo. Od toga 70% se nalazi privatno u rukama građana sveta. 30% se monetizuje kroz centralne banke. Ali u ovom modelu ćemo pretpostaviti da sve se nalazi, da vidimo odnos zlata i štampanih dolara. Jedna cena zlata na berzi danas je recimo 1370 dolara. To je po unci. Znači, pošto unca ima 31,1 gram, jedna tona je 45 miliona dolara. Vrednost zlata, kada znači sada ovaj iznos iskopanog zlata pretvorimo, pomnožimo sa 45 miliona dolara, znači kompletna vrednost zlata danas u svetu je 7.650 milijardi dolara. Međutim, kada sad to poredimo sa nekoliko ovih novih pokazatelja, prema društvenom bruto proizvodu 200 zemalja na planeti u jednoj godini 2012. to je 65.000 milijardi dolara. Znači, cela planeta stvori 65 države, stvori 65.000 milijardi dolara, ali je to daleko veći iznos u novčanoj vrednosti od stvarnog pokrića od 7.650 milijardi. To je 8, znači to je 9 puta veća vrednost. Novčana masa M1 se meri koliko je štampano, koliko stvarno ima novca koga opipljujete kao hartija. I on iznosi 200.000 milijardi dolara koja kruži u krvotoku planete. Onda imamo ovaj podatak o kapitalu. Kada bi sada vanzemaljci došli i rekli, pošto ste vi glupa stvorenja, mi hoćemo da vas kupimo, da vas iselimo odavde, koliko to košta? To košta 300.000 milijardi da oni nas isele sa planete i ceo kapital planete. I poslednji pokazatelj, to je koliko se hartija bez vrednosti okreće po svetskim berzama. Trenutno to je preko 2 miliona milijardi dolara. 2 miliona milijardi dolara. Šta iz ovoga može da se zaključi? Može da se zaključi da će zlato 10 puta najmanje skočiti u narednom periodu, zato što je sve ovo naduvano. Znači treba kupovati zlato. Treba kupovati zlato i srebro. Ko ima pare? Eksponencijalna funkcija, znači svega ovo što smo rekli, jer je 1971. godine načinjena jedna velika prevara kada dolar više nije imao vezano za zlato. Nije imao pokriće zlato. Ne, znači onda se počelo da se štampa samo papir. Do tada se više nije moglo to raditi, ali od tada je od 71. godine, znači dolar je više nije imao zlatno pokriće. I imamo sada eksponencijalnu funkciju. Eksponencijalna funkcija, znači štampanja dolara bez pokrića. Kao svaka eksponencijalna funkcija, ona znači svaka tačka je proporcionalno se znači uvećava i mi ulazimo u eksponencijalnu funkciju koja je recimo kao kod bakterija. Kod zaraze, bakterije se poznate tome da se eksponencijalnom funkcijom šire i dolazi do ogromne zaraze. Ta financijska zaraza uništava danas kompletno civilizaciju. Znači, ona stremi beskonačnosti i to je model koji ide ka svom krahu. Kakav mogućnost izlaska iz ovog modela? Prvi, svetski rat. Znači, to je ovo, arapski svet, proleće i najidealnije bi bilo za upravljače sveta kada bi zaratili Kina i Rusija, a da im oni i jednima i drugima snabdeva ih oružjem i onda bi upravljači sveta imali dobre profite. Druga je revolucija. Znači, revolucija u Americi, revolucija u ovoj emisiji, znači revolucija koja bi omogućila, znači to bi bila... Ja se zalažem za opciju broj 2. Broj 2 revolucija, ali to bi bila jako krvava i teška revolucija, gora nego u sve balkanske, jer bi se i rasno, i građansko, i sve ono zajedno pomešali, to je jedna od najopasnijih opcija ovde. Treća mogućnost je hiperinflacija.
na što oni igraju da obezvrede sve i da sruše potpuno i dolar i euro i da upravljači sveta uzmu, da imaju kapital u svojim rukama. I posljednje ono za što se ja zalažem, to je narodni kapitalizam, da se odstupi od ovog modela i da se ide na jedan potpuno drugi model. Ali i do narodnog kapitalizma da li može drugačije da se dođe nego revolucijom? Kako će se to izvršiti? Da li će biti revolucija? Ja mislim, ako bi postojala svest čovečanstva da smo ušli u eksponencijalnu funkciju, treba prekinuti ovu eksponencijalnu funkciju, da prestane štampanje, da se vratimo normalnim, realnim vrednostima, ekonomskim, a ne da imamo fiktivnu ekonomiju. A kako je uopšte došlo do te situacije da smo mi u tako katastrofalnom ekonomskom stanju, cela planeta? Pa, glavna stvar je kod onih koji upravljaju svetom da se zaduže građani i privreda. A ko upravlja svetom? Znači u nacrtu. Ko upravlja svetom? Znači, imamo jedno svevideće oko da ga nazivamo familija. To je 13 porodica koje upravljaju svetom već posljednjih 300 godina se znaju imena, a prenosi se već 1000 godina. Koje su to porodice? Znači, to je engleska kraljica koja ima 40% vlasništva upravljanja svetom, to je Rothschildovi, Rockefellerovi, Morganovi i tako dalje. E sad, da pokažemo kako to sada funkcioniše. Malo ću se poslužiti pošto je ovo tabela. Znači, familija, ona je vlasnik Federalnih američkih rezervi. Federalne američke rezervi je privatna banka, a predstavlja se da je centralna banka. Istovremeno, oni su vlasnici i Evropske centralne banke. Znači, u decembru 1913. godine izvršena najveća prevara kada su njih 13 ovladali monetarnim sistemom, jer je ta centralna banka prešla u njihove ruke. I onda se postavlja pitanje, znači, a čiji je novac? Pa novac je porodice, znači familije koja raspolaže sa tim novcem. I sad oni imaju 3 pravca svog delovanja. 3 pravca svog delovanja. Jedan pravac njihovog delovanja znači prema državama, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Znači oni, Federalne rezerve i Evropska centralna banka štampa papirni novac i pozajmljuje ga Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji kao država. Evropska unija, znači oni, znači kao države, pozajmljuju novac svojim kompanijama i pozajmuju novac građanima. Znači, države pozajmuju novac. Međutim, istovremeno mi imamo da Evropska centralna banka i Federalne rezerve ubacuju novac u multinacionalne banke. Otprilike 1318 banaka upravlja i kompanija upravlja 1318 banaka, sve drži pod kontrolom. Oni dobijaju direktno novac, štampani novac dobijaju oni i onda oni taj novac prosleđuju komercijalnim bankama. Znači ovdje su komercijalne banke koje taj novac dobijaju i onda te komercijalne banke daju kredite, znači kompanijama i daju kredite građanima. Tako da ova linija ide direktno multinacionalna banka, komercijalna banka u raznim zemljama sveta, kompanije i građani. Oni tu uzimaju novac. I na ovoj strani se nalaze Wall Street, MMF i Svetska banka. Oni se snabdevaju direktno novcem iz federalnih rezervi. Znači, Federalna rezerva kontroliše i Wall Street, i MMF i Svetsku banku. Da, oni ih snabdevaju novce. I onda oni taj novac svoj pozajmljuju državama. Znači, ovdje smo... Državama kao što smo mi, rekli. Kao što smo mi. Znači, ovdje smo vidjeli struktura države Amerike i Evropske unije, kako direktno idu ka njihovim tržištima, razvijenim koji držu pod kontrolom, a ovo je, znači, sada držanje pod kontrolom država. Te države, znači, sada svoje, one daju kapital svojim kompanijama, opet da bi ih spasili, i građanima kroz razne vrste potrošačkih kredita. I sada imamo, znači, mali Amerikanac je zadužen, sad objašnjavamo, mali Amerikanac, znači, on duguje komercijalnoj, znači, komercijalnoj banci, kompanija duguje državi, država duguje Federalnim američkim rezervama, a Federalne američke rezerve su u vlasništvu porodice. Multinacionalna kompanija daje komercijalnoj banci u bilo kojoj, i u Americi i u bilo kojoj zemlji u svetu, a one daju kompanijama i građanima. Građanin je zadužen kod banke, banka je zadužena kod multinacionalne kompanije, a multinacionalna kompanija kod njih, a oni opet kod familije. I evo sada mi, evo mali Srbin ovdje u Srbiji, uzeo je kredit od komercijalne banke, ako je dobio od komercijalne, ili kompanija, ako je dobila, može dobije i od komercijalne banke, može dobije i od države.
Znači, mali građanin Srbije uzeo je kredit od komercijalne banke, koja je dobila od multinacionalne banke, koja je dobila od Feda, koja je u vlasništvu Farmingir. Na ovakav način vrši se potpuna kontrola svih novčanih tokova i mi u ovom trenutku znači imamo da je negde oko, rekao sam, 1800 kompanija, 1318 kompanija, znači kompletno drže vlast u svojim rukama, financije. I koliko smo mi sada zaduženi? Sada po glavi stanovnika, znači jedan Amerikanac je zadužen po glavi stanovnika $1 milion, oko $1 milion, svaki Amerikanac. Jer oni prikazuju, zaduženost prikazuju na 16.000 milijardi dolara, međutim to nije tačna cifra, znači zaduženost, sve smo pokazali, se popela na 280.000 milijardi. Kad se ovaj iznos podeli sa 300 i nešto miliona Amerikanaca koliko ima, znači oko milion dolara dolazi po svakom građanu. Znači svaki Amerikanac je dužan $1 milion. Jeste. Sad idemo mi smo zaduženi recimo nekih spoljni naš dug, ali ukupno sa unutrašnjim i ostalim dugom to je negde oko 40, znači 40 recimo 5 milijardi evra. Kad to podelimo na 7 miliona i 100 građana Srbije, to je negde oko 6.500, znači svaki građanin Srbije duguje 6.500 evra. Međutim, 6.500 evra smo svi. Svaki građanin Srbije. Znači vi, ja i svi ovi koji gledaju. Svi koji gledaju, svi su dužni 6.500 evra. Međutim, to sada kad množite recimo sa prosekom u Palmi, znači imate 2.500.000 domaćinstava, znači oko svako domaćinstvo u Srbiji duguje negde oko 25.000 evra. Samim postojanjem, samim učestvovanjem u sistemu. Zato što se ovaj sistem je potpuno spušten kapilarno. I on je pod potpunom kontrolom. I sve ostalo je stavljeno u službu financija da bi se kontrolisao građanin, znači to su mediji, to su internet, sve je stavljeno u funkciju da građanin u takvoj komercijalnoj civilizaciji ispuni se ono što je Rothschild rekao, onaj ko neće da uzme naše kredite, taj je naš najveći neprijatelj. Ali ima ljudi koji će kažu, to je sve neka teorija zavere, to je jednostavno logika sistema. Ne, to tako funkcioniše, tu nema teorije zavere, to je jednostavno tako. Građanin, znači sada mali građanin Srbije kaže, a kome ja dugujem? To je ono što je bilo nejasno. Kome ja to dugujem? Ja dugujem banci. Odjednom shvatim, čitam u novinama, pa banke duguju. A kome banke duguju? Pa banke duguju multibankama. Pa kome sada duguju ove? Pa i države duguju. Znači sad su i države, pa kome one duguju? Pa one duguju opet tim multibankama, a kome te multibanke duguju? Pa one duguju onima koji štampaju pare. I opet se vraćamo onu izjavu Rothschilda iz 1790. godine, ne treba mi nikakva vlast, dajte mi samo da štampam novac. Ovo je dokaz da oni sve drže pod kontrolom. Imamo taj sistem u kome videli smo kako funkcioniše. To je taj takozvani neoliberalni kapitalizam. Neoliberalni kapitalizam. To je tokom 80-ih uzelo maha. To je, ajde da kažemo, 1970. otpočelo, pa nadalje u intervencijom u Čileu, rušenje, ubijanje Salvadora Allende i nastavak dalje. Znači, šta je to neoliberalni kapitalizam? Neoliberalni kapitalizam to je oni koji su bogati, tih 1%, oni treba da budu još bogatiji i oni kontrolišu 80% svega na planeti. U ovom trenutku? U ovom trenutku. Znači 1% kontroliše 80%. Tako je, a ovih 20%, znači ona je u vlasništvu, ajde da kažemo, ovih 99%. 99% populacije raspolaže 20% imovinom planete, ako pričamo o imovini, a 1% raspolaže sa 80%. Najbolji primjer je, recimo, za ovu emisiju sam izvukao u Nemačkoj, ko kome plaća na kamate. Kroz kamate se vidi kako se preliva novac. I u Nemačkoj je otprilike 8 od, recimo, 100 evra koje se plati kamate. 80% gube, znači plaćaju. 1/10 koja tokom godine uzima pozajme je na nuli, na isto, nema ništa iz toga. I 1/10 dobija ovo što ovi gube. Tako funkcioniše tržište. Od 1973. godine raspon plata između radnika američkog, znači jedan radnik u Americi 73. njegov menadžer je imao 7 puta veću platu od njega. Dobro. 2013. godine jedan američki radnik, industrijski, ima u odnosu na bandita, na mešetara na Wall Streetu, ima 40.000 puta veću platu od njega.
40.000... Jer je ovaj jedan dobio za svoje mešetarske kombinacije po skoro milijardu evra je dobio, milijardu dolara je dobio. Znači, na ovaj način vidimo da je došlo do raslojavanja u društvu, izgubljena je potpuno srednja klasa koja je motor jednog društva da omogućava se u tom društvu, znači da se razvija i mi danas, i to je namjerno urađeno, jer je od 1907. godine je znači izvučena iz financijskog sistema likvidnost, da bi se jednostavno, sistem je nelikvidan i na taj način se omogućava ovima koji imaju novac da oni gospodare čitavom situacijom i da omogućava 99% koji se nalaze, koji imaju samo 20% imovine, da se sudaraju jer nema dovoljno financijskih sredstava da bi oni mogli da opstanu. I na taj način mi dobijamo jednostavno potpunu kontrolu preko financija planete i imamo, znači, podatak, evo, sad ću ovdje dati da je, znači, da 80% ovoga se nalazi u 737 kompanija kontroliše. Znači 80% su 737 kompanija u njihovom je vlasništvu. Tako da vi imate, ne znam, u autoindustriji 5 porodica da postoji, u šećernoj grani 7 porodica, u prehrani i tako redom. Znači potpuno imamo sistem koji je došao sad do svoga kraja u onoj eksponencijalnoj funkciji o kojoj smo govorili, jer jednostavno kriza je namjerno izazvana da bi se imovina preostala koja se nalazi u državnom vlasništvu preuzela od strane 1% ovi i imamo slučaj, znači sada Grčke, gde oni prodaju ostrva, gde prodaju obalu, gde prodaju elektroprivredu. Recimo, rekli smo da je dug Grčke 350 milijardi evra, a celu Grčku sada, kada bi prodali i Telekom njihov, i elektroprivredu, i obalu, i resurse, i sve, ona ne može da dobije više od 70 milijardi. To je to dužničko ropstvo u kome vi jednostavno lažnim štampanjem papira, koji je, ajde upotrebim taj beogradski sleng, uvaljen, lažni papir i lažni novac je dat kompanijama i građanima, da bi se izvršila jedna kompletna kontrola i da bi 1% mogao da upravlja 1% mogao da upravlja svetom. Sada, i onda su oni došli do tog morbidnog, ta kvazi elita koja je šizofrena, da je 7 milijardi ljudi, da je to mnogo 7 milijardi ljudi na planeti. Mi imamo tu teoriju da treba da bude samo 1,5 milijarda ili tamo u Atlanti gde postoji onaj ploča gde piše da treba samo da ima 500.000 ljudi na planeti da bi svima bilo udobno. I ja sad ću da pokažem da je to jedna apsolutna glupost. Znači, na primjeru Australije. Znači, da li je stvarno tačno da je zemlja prenaseljena i da se mi sada gušimo i da mi treba sve da doživljavamo to što doživljavamo, to je potpuno jedna laž. Znači, zemlja uopšte nije naseljena i daćemo jedan primjer, znači, Australije. Znači, kada bi celo čovečanstvo stvarili u Australija ima negdje oko 7,5 miliona kvadratnih kilometara, a mi imamo 7,1 milijarda stanovnika. To znači da na svakog jednog stanovnika bi došlo 11,36 ari. Znači, ta priča o tome da smo prenaseljeni je čista laž. Potpuna laž. Zašto? Da bi se držalo pod kontrolom čovek koji je izmanipulisan, koji je prezadužen i drži se pod kontrolom kreditima, znači, jer ovo je moderno ropstvo. Znači, u starom Egiptu vi ste znali da ste rob i znalo se ko je faraon. A ovde se ne zna, vi dobijate mogućnost svih sloboda, a u stvari ste rob jer svakog meseca morate da idete u poklon, da se poklonite, vratite svoju obavezu prema velikom bratu koji vas kontroliše i koji vam je uzeo dušu i gde ste vi jednostavno, vaš život je u njegovim rukama jer ne možete da funkcionišete pošto ste potpuno porobljeni. I širi se strah da oni koji dolaze razmišljajući do ovakvih ideja, širi se strah da će doći do velike gladi i da mnogo ima stanovništva, što se ovdje jasno pokazuje da to apsolutno nije tačno, znači da planeta može da se napravi kao udoban dom za sve trenutno koji u njoj žive, a mi danas imamo 1,5 milijardu ljudi koji gladuje, 1,2 milijarde ljudi koji nemaju vodu i oni se marketinški
ti si iz te branše, znači medija, režije, znači režira se da oni koji žive u razvijenom svetu, kad vide sirotinju Afrike, kad vide u kakvim oni uslovima žive, kad vide ratove koji se namjerno produkuju, kaže, meni je moj konformizam američki dobar, imam kola, jeste, zadužen sam, radim po 18-20 sati, ali i to je bolje nego da budem u nekom ovakvom ratu ili da budem gladan ili da budem žeden. Znači, to je ta manipulacija koja se vrši sa vrha, sa osnovnim ciljem da se svet, odnosno čovječanstvo drži pod kontrolom. Sad, da bi se pokorili ostali koji nisu u sistemu Sjedinjenih Američkih Država Evropske unije, znači da bi se ostali narodi, onda je izmišljena ta tranzicija. Znači, tranzicija je prelazak iz tog komunističkog dobra, znači slom 1989. godine, znači koji je potpuno bio, znači, izrežiran, kao što je sve familija režira. Znači, mi imamo i prvi i drugi svjetski rat, da su Rothschildovi finansirali jednu i drugu stranu. Znači, i izlaz, oni vide isto u tome da izbije svjetski neki rat, pa da u tom ratu oni finansiraju jednu i drugu stranu. Međutim, ovdje su se preigrali, jer se sistem u eksponencijalnoj funkciji otrgao kontroli. I sada, kao te bakterije o kojima smo govorili, zaraza se širi po celom financijskom sistemu i sad je sve to ugroženo. Znači, u ovom slučaju tranzicije, ona se zasnivala na istočnoj Evropi, pričamo, znači ona se zasnivala na primjeni modela koji će dovesti do ubijanja privrede istočne Evrope i postavljanje dužničkog ropstva kao jedine alternative novom načinu demokratije, života, slobodnog tržišta i svega onoga što je bila apsolutna laž. Znači, to vidjeli smo u malo pre primjerima da 700 kompanija upravlja, znači, kompletno tržište, znači nema slobodnog tržišta. Sad su oni uzeli ideologiju da bi to prikrili, oni su pod građanskim slobodama, manjinskim pravima, slobodnim tržištima, slobodima medija, tu žvaku počeli da prodaju istočnoj Evropi i ostaloj planeti i da bi na taj način nametnuli svoj model upravljanja. Tranzicija se od svega što tu ima zasnivala u stvari na 3 ključna recepta. Znači, to je bila takozvana šok terapija. To je Naomi Klein. Tako je, znači to je bila šok terapija, zatim operacija bez anestezije, tako su se hvalili. Čak ovdje naši ministri koji su odigrali tu ulogu, oni su dovedeni i oni su se hvalili kako oni operišu bez anestezije. To je neposredno 2001. kada su uzeli vlast u zemlji i to se radilo preko ekonomskih ubica. Znači, vidimo John Perkins je, znači, uradio veliku stvar, objavio da ništa nije slučajno, šok terapija, operacija bez anestezije, ekonomsko ubijenje. Cilj je da ubijem tvoju privredu, da bi ti onda mogao da zavisiš od mene i to je moj glavni sukob 2001. godine kada smo se ja i pokojni premijer Đinđić posle 13-14 godina razišli, jer sam ja to video i naslutio gde to ide, a onda mi je njegova ekipa rekla, a zašto bi mi proizvodili kad možemo da uvozimo? Onda sam ja postavio pitanje... Ko je to rekao? Labus. On to rekao direktno. Da. Znači, zašto bi mi proizvodili, i cela ta priča, i Labus, i Đelić, i Dinkić, i kako se zove, onaj ministar što je bio, Pitić, cela ta ekipa je bila, zašto da proizvodimo ako možemo da uvozimo, to je ključ, i da su deficiti dobra stvar. Ja sam bio šokiran. Kao, to je super deficiti, oni su glupi, oni nama daju pare, a pošto su oni glupi, mi ćemo sad uzmemo te pare. Onda je Zoran meni rekao, znaš, ovo što ti predlažeš je mnogo sporo, mnogo će brže ići na način da dobijemo 6 milijardi odmah od Amerikanaca, da dođu 2 multinacionalne kompanije. Ja kažem, dobro, šta ćemo mi da radimo? On kaže, mi ćemo onda dobiramo samo poreze. Ja kažem, jesi ti normalno? Da ti znaš da Amerikanac kad da 100 evra, on hoće da uzme 100 miliona evra. To je princip njegovog rada na tržištu. Znači, to uopšte neće da ide tako, oni će nas potpuno razoriti. Nažalost, prošao je taj neoliberalni model koji se onda, ali da ga sada uokviri u ovome što smo govorili oko familije. Znači, na čelu se nalazi familija. To smo već kroz financija rekli. Sad vidimo kako ta familija deluje, znači sad mimo financija kako se deluje u praksi. Znači, familija deluje na tri načina. Prvi je, znači, preko bele kuće, bela kuća,
koja vrši, znači, pritisak politički na države i oni postavljaju marionetske vlade. Sve vlade u Srbiji, znači od 2000 su marionetske vlade, postavljene na ovakav način, uz pritisak Evropske unije, Vašingtona, znači preko, znači familija upravlja politički preko Bele kuće. Ako ne prihvatite to, onda ide Pentagon. Onda ide intervencija. To smo znači imali 90... Ja sam bio 80 dana, razumeo sam da to tako funkcioniše, pisao sam tekstove i prosto celu javnost uspreka tome da ne idemo njima jer će oni bombardovati zato što hoće da isprazne svoja skladišta, zato što jednostavno smo ušli u kaubojski film gde smo Indijanci i to je jedan veliki problem. I treći način, to je znači ovo što smo rekli preko novčanih tokova, znači Wall Street, tu idu dalje mediji, koji su potpuno kontrolu, koji veličaju manjinska prava, koji veličaju slobodna tržišta, koji, recimo, u Srbiji imate, to je svuda, uopšte bilo u istočnoj Evropi, da oni najviše koji pričaju o slobodnom tržištu su ljudi koji su profesor univerziteta na budžetu. Jesi ti profesor univerziteta? Jeste. Pričaš o slobodnom tržištu. Ajde, izađi sa tog državnog budžeta, napravi svoj privatni univerzitet, nemoj da budeš vezan za nikakve partije i ako dođu kod tebe da slušaju i da to plaćaju, onda si ti na slobodnom tržištu. Ne, oni su u državi, oni su na državnom univerzitetu na budžetu, daju svoje besmislene skripte na koje profitiraju, uzimaju svake godine, menjaju samo da bi studenti ponovo kupovali. U 3-4 upravna odbora su i oni tako mesečno imaju između 10 i 20.000 evra, a nama, koji smo, ja sam 30 godina na tržištu, prodaju priču o slobodnom tržištu i o tome kako treba sve da bude slobodno, dok su oni apsolutno zaštićeni. Mediji su pod kontrolom, znači, apsolutno ovakve jedne grupacije, zatim idu tu sve moguće, onda idemo, znači, kao kroz sve oblika zaduživanja i sve oblike manipulacije, kao što su farma Veliki brat i stvaranje jednog potpunog debilizma u društvu, znači, debilizam se, glupost i debilizam postaju tipa oro, postaju medijski prihvatljivi da bi se jednostavno sve vrednosti do kraja uradili. Da biste ovaj model tranzicije primenili, morate da imate 3 poluge slamanja nacionalne ekonomije. Prva poluga slamanja nacionalne ekonomije je, znači, opšta liberalizacija. Što da znači opšta liberalizacija? To znači, to je ta priča, sve otvorite, nek sve bude privat, neka sve može da ulazi roba koja hoće u trci u kojoj su oni, ako izučavate industriju, ako 17-18. veka industrijsku proizvodnju, kako je industrijska revolucija nastala, znači svi su štitili prvo svoja tržišta. A onda, kada su ojačali, od Engleske pa nadalje, kad su ojačali, onda su oni nametnuli priču o slobodnom tržištu. To je otprilike kao što naši tajkuni, to je taj model skinut sa Wall Streeta. Trka na 100 metara počinje tako što su oni na 90. metru, a mi smo na početku. I oni kažu, ajmo sad da imamo ko je tu sposoban, da imamo ko to može da trči sa nama i onda oni normalno pobede u toj neravnopravnoj trci i to je ovo. Opšta liberalizacija znači da, najjednostavnije, imam moju kuću i u mojoj kući je uvek vrata su otključana i kad ja nisam tu, tako da svako može da uđe i izađe da radi šta hoće. To je samo prevara na svetskom tržištu, jer kad sa našom robom dođete na to tržište tamo, recimo mi smo 90. godina bugarska vina prvi put preko mene su išla da 91. na drugu da probijamo na američko tržište. 88 dozvola su nam tražili. A onda nismo mogli da uvezemo, pa smo morali preko firme u Kanadi da registrujemo kao etičko vino, zbog Kanada mnogo više etičke pripadnosti poštuje i omogućava im da tako uvoze i onda na 2 jezika, engleskom i francuskom, se to opakovalo tu, pa se onda ubacivalo na američko tržište. Znači, to su strogo regulisana tržišta gde se Brisel postavlja u standardizaciju, to je novi nacizam. Znači, gde se standardizacija je, oni kažu, znate, paradajz treba da bude takav i takav, ako nije takav paradajz ne može da prođe na to tržište. A šta ako vi volite veći paradajz? I ako volite manji paradajz? A šta ako volite neki paradajz koji je iskrivljen? I tako, zašto ti određuješ kupcu? Kupac je
gospodar tržišta, on treba da kaže da li se njemu sviđa. Ne, oni postavljaju kao u Huxleyovom vrlo novom svetu, znači oni postavljaju, znači posle ovog velikog brata mi sad dobijamo ušli smo već u Huxleyovo doba, gde oni znači do kraja ide lobotomija. Ne, ti moraš da prepoznaš da je to taj proizvod koji mora tako da izgleda, a bilo ko kaže, ja ne bi to, ja bi nešto drugo, on je neprijatelj. Opšta liberalizacija znači otvori mi svoje tržište da te razvalim zato što si glup, nesposoban i politička elita je radi za interese okupacionih vlasti. Drugo je, znači, banditska privatizacija. Nju ću kasnije objasniti. I treće je devizni kurs. To su tri poluge kako da se slomi tržište. Ovo dovodi do potpunog kraha. Pa ću sad objasniti. Znači, ovo vodi ka opšta liberalizacija, banditska privatizacija, rasprodaja svega i vezanost deviznog kursa koji ne može to da prati dovodi do kraha. Znači, princip koji smo rekli zaduživanja se ostvario u periodu od 1990. do danas do 2013. SFRJ 1980. je bila zadužena 20 milijardi dolara i svi smo bili u šoku kad se to desilo. Danas ta zaduženost po državama kad se sabere 180 milijardi dolara, znači 9 puta veće. Unutrašnji dugovi su 220 milijardi dolara, znači unutrašnji dugovi preduzeća, gubici i sve ostalo. Tako da je ukupna zaduženost 400 milijardi dolara, upravljači koji su ovo sve doneli odluku da mora tako da bude, znači dobili su potpuno jednu porobljenu naciju sa ogromnim dugovima i u dužničkom ropstvu. Pogledajmo kako to izgleda u slučaju Srbije, po mojim procenama koji sam ja radio, znači od 1990. do 2000. i mi smo u kampanji rušenja Miloševića išli sa tim procenama, je da su 110 milijardi dolara je otišlo u tom jednom promašenom vremenu. A onda dolazi ta demokratija, koja sad vidimo kakvog je tipa, znači ta predstavnička, potpuno pogrešna demokratija koja je dovela do potpunog sloma ekonomije i svega što se dešavalo u Srbiji. Od 2001. do 9. meseca 2013. Ovo je već objavljeno, da 51 milijarda, već posljednjih nekoliko nedelja svuda po internetu kruži, da je 51 milijarda dolara izneta iz Srbije. Međutim, na to treba dodati još 87 milijardi kroz spoljno-trgovinski deficit. Ona liberalizacija o kojoj smo govorili dovela je do potpunog sloma kroz jeftini uvoz za one koji su bili uvoznici i izvoz koji se nije isplaćivao, znači i 138 milijardi. Toliko je izneto iz Srbije. Da, ovo je otišlo iz Srbije. I gde je to? Kome je to? Otišlo je napolje, znači na privatne račune, multinacionalnim kompanijama, bankama, tajkunima, znači svima onima koji su izneli novac iz Srbije. Znači od 1990. do 2013. iz Srbije je izneto 248 milijardi dolara ili svaki građanin od 7 miliona je opljačkan preko 35.000 dolara. Znači u poslednjih više od 20 godina su nam maznuli 35.000. Znači uzeli su nam živote, raselili, iselili ljude i pored toga 35.000 dolara je svaki građanin izgubio zbog jedne potpuno pogrešne politike zaduživanja, rasprodaje i omogućavanja određenim privilegovanim da dođu do ovakvog bogatstva. Rekli smo da je model pljačke kroz privatizaciju. Da. I sada vidimo kako to izgleda u konkretnom... Kako ide privatizacija? Kako je to? Ovo je znači model pljačke. Ja mislim da ovo nigde nije do sada na ovakav način razjašnjeno iz prostog razloga što svi o tome ćute, a kad Evropska unija kaže znate ispitajte 24 privatizacije, treba ispitati svih 2.500 privatizacije. Znači privatizacijona pljačka u modelu kad je 100% društveni kapital. Znači ima tu još jedna stvar, da društveni kapital se prodavao na ovakav način, ali prodavao se državni kapital koga može država da prodaje. Ali društveni kapital, to bi trebali pravnici da se... Društveni kapital ne pripada nikome. I nije mogla država da prodaje društvena preduzeća. Jer ste imali preduzeća koje su nikla od nule, koga su izgradili ti komunisti, radnici, koji nisu išli na letovanje. Gradili su svoju fabriku i došli su do neke vrednosti svoje fabrike, a onda vratili uzete kredite, a onda dođe država i kaže, sada ja to privatizujem. Jer društveni kapital ne pripada državi, nego po pravnom formatu pripada, znači, onima koji su stvarali taj kapital. Znači imamo klasično, partija je na vlasti, režim.
ona formira svoju vladu. Vlada ima kuma partije. Kum partije je tajkun koji odrađuje ovaj posao. S ove strane je banka. Partija na vlasti vrši pritisak na banku da kumu partije odobri kredit koji nema para. Znači, odabiraju se samo oni koji su u službi ove pljačke. Kum partije je, znači, taj koji vrši čitavu ovu stvar. Na ovoj strani se nalazi Agencija za privatizaciju koja apsolutno, kako je postavljena, imam bezbroj tekstova mojih, znači glavno mjesto korupcije odakle se sprovodi ova pljačka. Agencija za privatizaciju prodaje preduzeće koga kupuje, znači pojavljuje se kum partije i mafije koji počinje da kupuje to preduzeće. I sad imate ovakvu situaciju. Preduzeće koje ima knjigovodstvenu vrednost, recimo iz 1994. od 3 miliona evra, prodaje se 2004. za tih 3 miliona evra, iako je njegova stvarna tržišna vrednost 30 miliona evra. Ne radi se revalorizacija, ne radi se nova procena kapitala. I tu je glavna pljačka. Znači, i preduzeće od 3 miliona evra ide u proces kako su oni predvidjeli, da sam ja bio šokiran kad je zakon donešen, tako što je 30% od ove knjigovodstvene vrednosti, to je 900.000 evra, ide u prodaju. Znači, nigde u istoriji ekonomije nije bilo kad ti nešto prodaješ. Logično, ako nešto vredi 100 evra, kako bi prodao? Da vredi 130, 100 i nešto, pa se nagađaš, pa se cenkaš, pa istočni narodi to do sitnica su razvili. Ali gde ima to da ti, tvoj stan vredi 100 evra, ti njega prodaš za 30 evra? Zašto? Da bi ga što pre prodao. I ja kad sam to video, to je ona početak za pljačku, kako je išao čak i slogan, početak za imetak. Taj čuveni idiotski slogan gde su uložene pare za kampanju i gde se pokazivalo kako je to prava stvar da što pre se preduzeće prodaje. Tako su preduzeće i sada dođe, znači kum partije kupuje preduzeće za 900.000 evra, ali ne uplaćuje toliko, napravi ugovor na 6 godina i prva rata mu je 150.000 evra. On kupi preduzeće za 150.000 evra koji vredi 30 miliona evra. I to je bila srazmjera 70 za njega, a 30% za manjinske akcionare koji apsolutno nisu imali pojma ni šta su akcije, ni šta su berze. On kaže, ovi nemaju pojma, ja sam 70%, mogu da radim šta hoćeš. I ja sam štitio interese manjinskih akcionara, to je jednostavno film može o tome o sudbinama, o žandarmeriji koju smo izvodili, o uličnim protestima, da odbrane ti 30%, da dokažu da firma mnogo više vredi, da nije 3 miliona evra. Nažalost, ova sprega, znači države, kriminala i tajkuna je bila mnogo jača i dovela do potpunog sloma privrede. Sad, čim je ušao unutra, znači dao je 150.000 evra, i on je već ušao unutra i upisuje se na 70%. Sad on kaže, ja sam vlasnik 70%. Znači on je dobio pare od banke, on nema pare, ali je on tih 150.000 evra. Čim je ušao unutra, postavlja svoje organe upravljanja, kreće da rasprodaje i da zadužuje. To prvo što radi. Uzima kredite, jer on je sada 70% gazda, ali ovoga puta sada ne vredi više 3 miliona, radi novu procenu kapitala na 30 miliona evra i sad ulazi kod banke sa kreditima, može da dobije, ja sam održao, 25 miliona evra. 150.000 evra ga ovo košta što banci vrati i onda idu provizije. Provizija 10% se daje, znači provizija bankarima i ovima koji učestvuju u tome, znači to je negde 2,5 miliona evra i ministrima i njihovoj ekipi 20% se davalo, znači to je 5 miliona evra, tako da on kad ovo što je dao sa ovim, čist profit kuma je 17 miliona i 390.000 evra. Kad proda, zatvori preduzeće, uništi ga on s ovim parama ide dalje i počinje novo preduzeće. I onda ste imali ljude koji su kupili drugo, pa treće, pa peto, znači tunelovanje, otimanje kroz zakon koji je bio usmeren samo na ovaj model potpune pljačke, da se ne sete ostali građani šta se tu dešava, tako da je ovih 30% manjinskih akcionara doživjelo potpunu katastrofu. Udruženje manjinskih akcionara, čiji sam ja bio konsultant, mi smo preko 580 privatizacija srušili, dokazali, znači kroz sve institucije smo prošli, znači ja sam obavio razgovore u policijama, u tužilaštvima, u parlamentu i video sam kako ovaj model funkcioniše, znači stalno je bila jedna instant strah. Ako su ovi na nižim linijama razumeli o čemu se radi, ali bila je strah od ovih gore koji su jednostavno sistem držali pod kontrolom
i mi smo imali znači jedno potpuno obesmišljeno akcionarstvo koje je moglo da vodi ka narodnom kapitalizmu, ka stvaranju jedne potpuno novog društvenog sistema koji bi uključio milione građana Srbije koji bi postali akcionari i na taj način bi dobili jaku srednju klasu, a iz jake srednje klase se onda elita stvara koja omogućava brz privredni razvoj. Ovo je jedna firma, imali ste ljude koji su imali po 15, 20, 30 firmi, su tunelovali i izvlačili pare. Znači ovo je primjer na 30 miliona evra, imate primjere da su firme vredile po 900 miliona evra, prodate za 40 miliona evra sistemom tunelovanja. Ovo je sada drugi model pljačke u procesu privatizacije koja se dešava preko berze. Dobro. Šta je to berza prvo? Znači berza je tržište na kome se trguje kapitalom, novcem, derivatima, hartijama i svim onim što se smatra financijski instrument ili kako se danas zovu financijski derivati. To je tamo gdje se okupaju oni ljudi i viču. Jeste, to ono što viču u galama. Zašto? Šta oni tamo rade? Oni menjaju imovinu za imovinu. I sad gleda ko će koju u boljem trenutku da kupi da bi u nekom sljedećem prodao. Sve informacije, naročito u elektronskom dobu, to su sada, kao što se sada operacije vrše laserom u odnosu na davna vremena kad se radilo klasičnim metodima, mi danas znači možemo svaki deo dešavanja na planeti, jer internet sad smo postali globalno selo i on utiče na tržište. Recimo jedna interesantna stvar kada je George mlađi Bush, koji je tako poznat kao predsjednik koji je dosta gluposti lupetao, došao u Japan i kad su oni njega sada primili tamo i pošto Japan ima konstantnu deflaciju. Onda je, što to znači? Znači deflacija. Prodana inflacija. Tako, znači ne rastu cene, znači ne valja, temperatura organizma je 36 sa 6. Čim počne da raste ka 37, 38, 39, 40, ne valja. Ako počne da pada ka 35, ne valja. Znači to je, ako sam mogu da objasnim, znači šta, o čemu se radi. I opasna je jedna i druga zona. Predsjednik Amerike George Bush, kad je došao, on je izašao pred konferenciju za novinare i onda je rekao, znate, ja sam se sa premijerom Japana, smo se dogovorili da izvršimo umjesto da je htio da kaže kako će napraviti politiku ka izlasku iz deflacije, mi ćemo napraviti politiku da dođe do devalvacije. Znači, umjesto reč deflacija, on je rekao reč devalvacija. Tog istog sekunda na Wall Streetu panika, srčani udari, jer to znači da jen ide dole, neko se otvorio za 2 milijarde, neko za 3 milijarde, nastaje panika i počinje, znači to ta elektronska mreža počinje da radi, tržište počinje da igra, oni su zaprepašćeni. A Bush se za to vreme ko će? Ne, on nije znao šta je nastao i to traje nekoliko minuta, onda mu prilazi neko i šapuće mu na uho i onda on kaže, joj, ja se izvinjavam, pogrešio sam, znate, nije devalvacija, nego sam trebao da kažem deflacija i tog trenutka ovi izduvani, ovi u bolnicama i tako. Znači, to je jednostavno u elektronskom tržištu, gde svaka reč se odmerava, pogotovo moćnih ljudi, ona može da utiče na kurseve, da li da prodaješ, ne prodaješ i šta, znači, temperatura organizma se meri od tako jakih sila kao što je Amerika, koja ima veliki uticaj na to tržište. Naš uticaj na to tržište je 0,0003%, potpuno smo beznačajni. Dakle, Beogradska berza, ja sam osnivač Beogradske berze od 89. godine, moja ideja čitavo 90. kako da se to pokrene, ali ta Beogradska berza koja je trebala da nastavi rad iz 39. 40. se pretvorila u svoje potpunu kontradiktornost, mesto gde se vršila pljačkanje neobrazovanih manjinskih akcionara jer država ništa nije uradila. Ja sam predlagao RTS-u da se radi edukacija akcionara, da bi ljudi znali da akcija nije neki tamo papir, nego da je akcija vlasnička vrednost, da je to tvoj deo imovine u nekoj zajedničkoj imovini i da ti kao vlasnik kapitala treba odlučiti šta ćeš uraditi sa tom imovinom. U ovom modelu imamo 60% vlasništva ovih kompanija koje su sad gotovo sve pod briselskom prismotrom za kako je izvršena privatizacija. 60% su vlasnici mali akcionari. To je onaj Miloševićev model društvene svojine kada je podelio 60% na bazi godina radnog staža da su ljudi upisali, a 40% država. Znači to su uglavnom bile jako uspešne firme u tom trenutku. I sada to opet isti model. Imamo znači vladu koja ima svog tajkuna. Vlada ima akcijski fond, tamo je bio agencija za privatizaciju. Akcijski fond je na vezi sa berzom. Akcijski fond upravlja sa 40% kapitala. Ovo je privatni kapital, ali je podeljen zavisno od firme. Negdje po 5-6 hiljada ima akcionara. I sad počinje medijska manipulacija.
Medijska manipulacija. Znači, tajkun dobija signal kako se napada kompanija. Dobro. Znači, opet banka je podrška, znači banka mu omogućava sredstva i ovo je sada preduzeće. Struktura vlasništva preduzeća. U preduzeću tajkun nalazi insajdera, obično direktora, koji kaže, slušaj, nema ti pomoći, preduzeće mora da se privatizuje, bolje da uzmeš neku kintu nego da ne uzmeš ništa. 95% direktora je prihvatilo na tu igru, ali 5% čestitih je odbilo to, medijski su uništeni, životi su im uništeni i sada kreće kroz medije. To preduzeće loše posluje, katastrofa, akcije ništa ne vrede, uzdrmavaju se ovih 60%, da se ne sve propada, sve ide u privatno, ništa ovo ne vadi preduzeće, falsifikuju se izveštaji godišnji, vrednost procenjenog kapitala u preduzećima se ponovo drastično umanjuje, po 10, 20, 30 puta, rekordi su po 50 puta manja vrednost. I onda u upravnim odborima sede moje kolege ekonomisti, sram da ih bude, srede profesori univerziteta, sram da ih bude, i oni prihvataju, znaju šta se dešava, ali zbog svojih apanaža, jer će dobiti mrvice iz čitave ove stvari, ćute da je vrednost preduzeća mnogo veća na tržištu, da preduzeće dobro posluje. Imao sam slučaj preduzeća koji su imali profite nepodeljene, znači imali su po 20 miliona evra profite, a počela je panika. Uzdrmava se ovih 60%. Tajkun je obezbedio sredstva i počinje špekulacija na berzi. Ako je cena akcije bila, recimo, ako je cena akcije bila 100 evra, ona se spušta na nekih 15 evra. Znači, obara se cena akcije. U ovom obaranju, ovi počinju da, znači, nisu pripremljeni kao što smo mi na tržištu financijskom naučili te oscilacije koje su kao u avionu. Znači, avion, onaj ko prvi put ide avionom. I sad kada dođe do turbulencije, da li on treba odmah da iskače iz aviona, ali on kad je prvi put u avionu, avion krene da propada, on misli da je to kraj. Znači, ovo je ta financijska turbulencija koja se namjerno izaziva da bi se razbilo 60% i da se širi panika, gotovo je. I sad ovo počinje, ovi počinju da prodaju akcije i ovaj kupuje. Znači, ovih 40% on se nagodi sa državom. Tajkun, ovih 40% kupuje. Znači, ovo mu je sigurno jer preko ove kombinacije kupuje od države. 40% kupuje sigurno. Čim je kupio 40%, on ovih 11% mu treba da pređe 50,01, ali da kažemo 51% da bi bio većinski vlasnik. Čim on postane većinski vlasnik, onda on sve određuje. Mada zakon nije takav, ima niz mogućnosti skraćenih, ali ne kao recimo češki zakon koji je dao fenomenalnu mogućnost manjinskim akcionarima da se štiti, ali ne, ovdje je data mogućnost. Čim on pređe 51% da on može da radi šta hoće. I sad on izaziva turbulenciju. Znači, ponire avion, dolazi do pucanja ovih koji ne mogu to da prate, mediji kažu, ma to ništa ne vredira. Ja počinjem, kad me ovi zovu, ima tu prosvećenih ljudi koji znaju o čemu se radi. Mi napravimo im udruženje i kažemo, ne, to je fora njihova, lažu. To nije tačno, firma mnogo više vredi. Znate, mnogo više vredi. Nemojte da prodajete ni 100, firma vredi 400. Gađamo 400. Ovi u poniranju, kaže, slušaj, ovaj nama priča da vradi 400, mi gubimo svakog dana. Jer vidimo kako pada na berzi. Panika je opšta, svi krenu u paniku, masa proda, znači otprilike ovih 60%, imao sam znači slučajeve da samo ostane 5,3% ili 6,2%, to su oni najtvrdokorniji koji kažu ne, mi verujemo ovo što Dragaš priča, firma vredi, ovo je sve špekulacija. U trenucima kad on postigne 51%, on uđe u preduzeće, postavi svoj upravni odbor, postaje većinski vlasnik sa 51% i ide isto tunelovanje, znači uništavanje preduzeća dok ne otkupi svih ovih 49%, a onda to isto preduzeće za 400 evra po akciji preproda sve do 2008. godine dok nije izbila velika ekonomska krima, preproda velikim igračima. Jer prava vrednost tog preduzeća je upravo bila, recimo, 400 evra. Ja sam imao slučaj da je jedna akcija u jednoj kompaniji vredila 1720 dinara, a kada su je prodavali ovi koji su ostali kod mene je došlo do 40.000 dinara. Ja sam se tu malo izgubio u ciframa. U jednoj rečenici, šta oni suštinski ovde rade? Znači, oni obaraju namjerno cenu akcija, jer kupe od države po 40% vrednost preduzeća. To imaju osigurano jer su vlada, tajkun, ekipa obezbedili ti preko akcijskog fonda ti 40%. Ali još uvijek nisu većinski vlasnici.
Kada bi ovih nekoliko stotina ili nekoliko hiljada bili jedinstveni i rekli, baš me briga što si ti kupio od države, mi smo sad jedinstveni paket, ti nas uopšte ne zanimaš, mi donosimo odluku. Ali oni nisu jedinstveni. Nisu jedinstveni jer imaju insajdera u preduzeću. To je obično direktor preduzeća. U 95% su, koji širi dezinformacije da preduzeće ne vredi. I onda nastaje panika. I on napada da od ovih 60% što više kupi po što nižoj ceni. Da bi došao do 50%. I on onda programirano, ja sam pisao berzi, jer rekao ne možete da dozvolite da firma tako pada. Znači firma ima sve, međutim i berza je glumira. Da ne pričamo komisija za hartije od vrednosti. Američka komisija za hartije od vrednosti ima tu mogućnost da predsjednik Američke komisije za hartije od vrednosti nazove FBI i kaže da slučajte počinje špekulacija u to i to i oni dođu i pohapse sve ove koji uče, a to nije dozvoljena radnja na berzi. Mi smo zvali našu komisiju za hartije od vrednosti, on je bio pod direktnim komandom tajkun, on je smo čovjek, ja kad sam došao kod njega, on se ovako tresao, rekao ja odmah izašao napad ispravo više da me sluša. Dakle, cela kombinacija se radi da bi se preko takozvane berze, takozvanog slobodnog tržišta, uzelo još 11%. Čim se uzme 11%, 51%, ulazi nove organi upravljanja, direktor dobije to što i njegova ekipa što treba da dobije i sada ostalo je ovi 49%. Obično se ljudi razočaraju i onda se ovo surva cena još više dole i onda kada završi, negdje uspiju da otkupe sve ovo. A onda je donet zakon, besmislen zakon da, znači ako 5%, znači u dve firme sam štitio 5,3 i 6,2% punih jedno, sigurno 6 godina je to trajalo. Znači, i kad on sada, pazite sada, šta on sad radi? On hoće da ih obori ispod 5%. Kad ih obori, to su najtvrđi oni. I sa tih 5% meni veruje. Zato što znaju da sam stručan, pošten i da znaju da sam provalio njihovu kombinaciju i oni neće da prodaju. I oni se muče, to su ratovi u novinama, pljuvanja i tako dalje, i oni neće da prodaju. I onda on ludi i ide na dogovor. Znači ne može da ispusti ispod 5% i mi smo u otprilike 520 preduzeća podigli cene akcija i šestruko, jer on onda plaća realnu cenu ovima. Znači gleda što manje da plati da bi došao do cene koju bude preprodao kada nađe kupca za tu kompaniju. Na taj način on recimo u ovom slučaju kupio je preduzeće za 1720 dinara po akciji, a preprodao za 40.000 dinara po akciji. Znači u tranziciji smo rekli da imamo 4 oblika pljačke. Prva je privatizacija, koju smo objasnili, druga je stečaj, treća je dokapitalizacija i četvrta je restrukturiranje. Šta je? Privatizaciju smo objasnili. Stečaj je prodaja imovine pokojnika. Postoji društveno preduzeće koje se namerno gura u stečaj. Osnova je tog stečaja da preduzeće ne može da funkcioniše, uglavnom se sve radi preko direktora tih preduzeća, znači pričamo o društvenim preduzećima. I sad je to već 20 godina sukob između jedne pravno i ekonomske grupacije ljudi sa grupacijom ljudi koju ja predstavljam, gde mi smatramo, da pojednostavim gledalci, da li je kad pacijentu bude loše i ode u bolnicu, da li je cilj bolnice da pacijenta što pre otpravi na groblje ili je cilj bolnice da ozdravi pacijenta, da ga vrati u život u njegove normalne aktivnosti. To je zadatak stečaja. To recimo u Americi ima fantastično. Čak u Americi ima da može onaj koji je upao u problem da traži od države da ga zaštiti od poverilaca, da dobije prostora da prodiše, da bi mogao da se vrati. Vratit će sve dugove, ali ne od onih zelenaša koji ga sputavaju i koji će ga uništiti. Ovde je slučaj da se preduzeća namjerno guraju u stečaj i onda dolazi stečajni upravnik, koji stečajni, znači upravnik dolazi i imate to su anegdote, evo imamo sad ovoga, znači ministar privrede, on vodi 14 stečaja. Koji si ti, dečko, vanzemaljac da ti možeš da vodiš 14 stečaja? Ali on nije rekorder. Ja znam jednu damu iz Kruščevca koja je 2008. imala 63 stečaja. Ako uzmete da u svakom stečaju uzima mesečno 1000 evra, ona ima mesečno 63.000 evra. I šta ona radi? Znači, iz te imovine koja je sada 100% pod kontrolom države, ona krene da osnova svega je rasprodaja. I onda vi imate da se mašine koje gledao sam svojim očima, u jednoj fabrici se ovo delo, ko sam se iznervirao, došao stečajni upravnik, došla policija, mene zvali ovi radnici, ja došao tamo, što prodajete ovu mašinu? 10 miliona evra vredna mašina, prodaju za 300.000 evra kao staro gvožđe. Što prodajete mašinu? Da li ste vi normalni?
On kaže ne, pa stečaj, sudija stečajni kaže mora da ide po zakonu o stečaju, stečajni upravnik kaže šta nema nikog. Mašina od 10 miliona evra koja može da radi, prodaje se kao staro gvožđe za 300.000 evra. I tako se namiruju svi. I svim poslom se bavio ministar? Ministar je radio 14 stečaja. Meni je potpuno logično da jedan čovjek vodi stečaj. Da bi se otvorio prostor i za ostale ljude koji znaju kako se vodi stečaj, da rade te posao. Ali ako jedan čovjek vodi 14 stečajeva ili ova dama da vodi 63 stečaja, znači to se govori da je koncentracija vlasti na iste ljude iz prostog razloga da bi ta kombinacija bila zatvorena i da bi oni imali svoje interese. Znači treba napraviti reviziju privatizacije, reviziju stečajeva i to je najbolje na praćenju kapitala. Znači, samo treba pratiti tok novca. Koliko su preduzeća vredela kad su ušla u stečaj, a koliko su vredela kada su izašla iz stečaja. Šta je dokapitalizacija? To je sistem mašna-tašna, ponovo znači ista struktura moći mora da postoji. Znači, odabere se firma i onda dođe investitor koji kaže ja imam tašnu, mašnu i sebe, a ti imaš 30 miliona evra. Ja sad ulažem sebe u tebe, mi smo sada zajedno, ali moja vrednost je 40 miliona evra, pošto ću doneti tržište, ovo tržište, ono tržište, sve fore, laže, petljanje, muljanja. I ja sad ulažem, potpišemo ugovor o dokapitalizaciji, ja sam uložio 40 miliona evra, ti vrediš 30 miliona evra, ja sam sada 60% vlasnik, ti si 40% vlasnik, idemo da prodamo sada i upišemo se, čim je on postao većinski vlasnik, on nas prodaje preduzeće u koga nije uneo ništa. Dokapitalizacija je prodaja magle. Znači imamo jednog eksponiranog klika koji je playboy i zna kako je privatizovao jednu firmu. On je u jednu firmu uneo staru opremu koja vredi maksimum 40.000 evra, prikazuje da vredi 4 miliona evra i na taj način je preoteo tu firmu. Znači dokapitalizacija je fiktivna bila, izvukao se kapital, on sebe upisao kao većinski vlasnik, rasprodao firmu, zatvorio, otpustio radnike i uzeo profit sebi. I restrukturiranje, to su i veliki sistemi koji su još uvek u procesu restrukturiranja, koje niko ne sme da dira, oni em što dobijaju od države subvencije, em unutra imaju kapacitete da mogu da rade, međutim ima to uopšte nije u interesu ljudi koji upravljaju time, jer to je jednostavno lagodan posao, država te s jedne strane ubacuje novac, s druge strane polako krcka što imovinu koja je tu stvorena i taj proces restrukturiranja može da traje godinama, kao što se kod nas pokazalo, i obično dovodi do stečaja koji se onda završava na isti način. Pa evo za tebe sada kao dobrog jednog učenika, ekskluzivno, nešto što niko nije ovde obraćao pažnju, uzeo krug stručnjaka, nešto pokušavalo da kaže, ali punih 13 godina jedan apsolutni muk o ovoj špekulaciji. Je objavljeno nekad ovako nešto na nacionalnoj frekvenciji? Ne. Ovo nije objavljeno, ovo ima u mojim tekstovima i nigde nije objavljeno. Znači, pošto si ti dobar đak i pošto sve si ovo do sad razumeo, idemo da vidimo znači, kako se vrši otimanje novca kroz bankarske špekulacije gde je u osnovi Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije čuva devizne rezerve države i one su danas negde popere na recimo 10,8 milijardi eura. Sada kad pitate, a gde su te pare? Gde držite te pare? Odjednom počinje odbojnost. A kaže, pa nemojte da to je tajna. Oni te pare drže kod multinacionalnih banaka, oni o kojima smo pričali. A pitate, a po kojoj vi kamatnoj stopi tamo to držite? I ovo je sad model koji apsolutno, pošto sam i na svetskim tržištima i znam kako funkcioniše, znači, Narodna banka drži devizne rezerve. Naše devizne rezerve. Naše devizne, državne devizne rezerve. Zato kad ja kažem, vratite devizne rezerve, da devizne rezerve budu tu, da budu u zlatu, da budu u srebru, da budu nečemu konkretno, da mi u privredi, u izvozu, u kupovini sirovina, oni kažu ne, mi moramo, nama je MMF naredio da moramo tako da radimo, što jeste tačno, ali što je suprotno interesima ove države i građana i privrede. Znači, oni oročavaju po 1% devizne rezerve u multinacionalnim bankama, a to su u sigurnim rukama, to su hartije, one hartije s onih berza 2 milijarde koje apsolutno ništa ne vrede. Multinacionalne banke, te rezerve, sada, koje su kod njih, po 2% plasiraju stranim bankama. Stranim bankama u svojim državama, komercijalnim stranim bankama. Imali smo ih u onom modelu. Banke u Srbiji sad su dobile devize. Devize daju Narodnoj banci Srbije po 4%. A Narodna banka Srbije izdaje blagajnički zapis, to je hartija koja je overena od strane Narodne banke Srbije, nekada bila,
a sada samo u elektronskom obliku, izdaje elektronski taj zapis u kome kaže da kamata je 11,8% danas, a nekada je bila i 24%. Banka dolazi sa 4%, joj je trošak ovaj koji plaća, pretvara devize, euro koji je došao, pretvara kod Narodne banke u dinare, a za dinarima kupuje blagajnički zapis koji mu donosi prinos od 11 do 24%, zavisi u kom dobu se nalaze. Što to znači? To znači da oni našim parama, deviznim rezervama, našim parama kroz ovaj model uzimaju profit koji je od 2001. do 2012. po mojoj procjeni 4 milijarde eura izašlo iz Srbije. Ko to uzima? Strane banke? Naravno. Znači, banke, ove strane banke u Srbiji su samo deo filijala njihovih spolja, koji su deo multinacionalne kompanije, koji su deo onoga sistema koji smo rekli kako financijski kontroliše se i znači sa našim devizom, bez ubacivanja svog novca. I onda se ovde naravno provizije se isplaćuju, znači isplaćuju se provizije lokalnim onima koji to omogućavaju, koji onda prave političke kampanje, da ih niko ne smije da pita odakle im novac, jer oni iz ovoga dobijaju da ovo može da funkcioniše. Ko su ljudi koji to propadiraju u Srbiji? Ko su ljudi? Da. Znači ovo svi od 2001. Svi guverneri od 2001. godine. Od Mlađana Dinkića od 2001. do Jorgovanke Tabaković koja je u svom izbornom programu rekla da neće da se... Jer šta je moj predlog bio? Evo kako će ovo da pukne ovdje? Pa evo Narodna banka Srbije od sutra, to se zove referentna kamatna stopa. Ona iznosi 11%. U Americi je 0,5%. Ajmo da oborimo na 1%, da vidimo šta će se desiti. Odmah ovaj model ne može više da funkcioniše. Zašto? Banke su zainteresovane da ulaze u tu špekulaciju, jer su njihove devize date Narodnoj banci, a dinari su pokriveni tim devizama. I sada imate, kad bi bilo to 1%, banke ne bi bile zainteresovane jer nemaju interesa. Ovdje su uključeni i građani, dozvoljavaju građanima jednim delom znači ako uzimaš od građanina po 5%, banka, ova domaća, ona plasira po 11-12%. I uopšte je nezainteresovana. Banka nije zainteresovana za privredu. Ne zanima je privreda. Apsolutno je ne zanima privreda. A to je ocijaj Wall Streeta, gdje su zarade. Isto to, ovo je sada na primjeru nacionalnog bankarstva, a zarade u takozvanim financijski trading. Taj financijski trading radi 0,0001% poslovnog sveta i zarade na tom financijskom tradingu su 50% nedeljno. Mi smo samo mali segment te virtualne ekonomije koja nestaje u jednom besmislenom sistemu štampanja, non stop kao narkoman koji se stalno bode i sve veću dozu kontroliše. I onda oni kažu Narodna banka Srbije je nezavisna institucija. Kako može Narodna banka Srbije da bude nezavisna? Narodna, znači joj definiše da pripada tom narodu. Banka da nije menjačnica, jer ovo je menjačnica. Mojim parama okrećeš, vraćaš moje pare, izvlačite pare sa 4 milijarde. Sa 4 milijarde evra, tačno 1.000.000 nezaposlenih može da se zaposli. Jedno radno mesto je 1.000 evra. Po sistemu koji sada imamo, naša Narodna banka je menjačnica. Naša Narodna banka nije ni banka, nije narodna, nego je menjačnica. Znači ona samo služi za ove financijske transakcije, a Narodna banka bi bila, kada bi kamata bila 1%, kad bi sredstva ista, kada ne bi vršila zaduživanje države na ovakav način, kada bi po 1,5% plasirala izvoznom sektoru privrede Srbije da može da izvozi, kada bi vodila kreditno-monetarnu politiku u funkciji svoje države. Treći oblik i model kroz pljačku koja se vrši, to je devizni kurs. Kako, devizni kurs? Devizni kurs. Šta je devizni kurs? Devizni kurs je odnos snaga između jedne privrede i druge privrede. Što se tiče samog deviznog kursa, možda jedno od dobrih objašnjenja za devizni kurs je posmatrati devizni kurs sa inflacijom. Inflacija je rast cena i tako. To nije tačno. Inflacija uopšte nije rast cena. To je pojam na obe. Inflacija potiče od to. Ako dođeš na posao u 8 i do 17 časova ništa ne uradiš, ne pomakneš, 1 evro ne zaradiš, a tog dana primiš dnevnicu od 30 evra, znači to je inflacija. Neko je za tebe morao negde nešto da uradi da bi to sutra ti primio. Zato čitava struktura državne potrošnje mora da se reže,
da bi svako mjesto bilo produktivno, da neko ne mora za nekoga da radi da bi ovaj tamo bio parazit. To je suština. Šta je razorena ekonomska politika u posljednjih 13 godina donela na konkretnim primjerima, mislim da će svima biti interesantno. Znači, 2001. sam uzeo i evo 2013. godina. Kad pogledate plate, recimo 2001. plata je bila negde u 6.073 dinara 2001. Danas je negde oko 40, ajde da kažemo 40.000 dinara. To je znači neki rast od 600%. Hleb, beli, Sava, koštao 10 dinara, danas košta 48,5 dinara, znači 385% rast. Brašno, nekada ste mogli da, recimo za 100 evra, 2011. mogli ste da kupite 258 kg brašna, ovdje 158 kg. Šećer, moglo je da se kupi za 100 evra 136 kg, danas može 88 kg. Infostan, za stan od 45 kvadrata, u maju mesecu 2001. godine, je trebalo platiti 455 dinara. Za isti stan danas treba se platiti negdje oko 6.000 dinara. To je nenormalni rast od 1319%. Znači, plata je porasla 600%, hleb je porastao 385%, infostan je porastao 1319%, a kurs je porastao 190%. Šta to govori? Da je kurs podcenjen. I to je sad jedna velika opasnost koja se nadvila nad Srbijom, koju sam isto ovako jedno predavanje, ne pred televizijskim auditorijom, ali pred jednom zatvorenom krugom ljudi u Moskvi. I rekao sam im da će rublja da pukne. Onda su stali neki ministri, generali, rekli kao neće da pukne, ima da je držimo. Ja sam ono da uzmi ovaj u ruku, stisni ja, još jače. Ti sad tako držiš čvrsto, a ja ću idem sad da šetam i doću sutra u ovo vreme. Šta će se desiti? Pa tebi će utrnuti ruka i otvorit će se. Devizni kurs ne može da se drži čvrsto. Valuta, sve ovo, od 2001. godine do danas, što su odnos dinara ovako držali, to će puknuti u jednom danu. To se desilo u Rusiji, ko se seća tih vremena koje je tada radio, recimo u Rusiji, 19. avgusta 1998. godine, u bukvalno 2 do 3 sata rublja je pukla za 400%. I šta se onda dešava? Dolazi do tihog državnog udara. I njih petorica po izveštajima koje ja imam su se spremila generala koji su došli kod Jelcina. Kad su ušli kod Jelcina, prvo što je Jelcin rekao, nemoj da me ubijete. Jer je ukapirao što, on je rekao, sedi, moramo da se dogovorimo, ovo više ovako ne ide. On je rekao, sve ću raditi, recite šta treba da se uradi. Bio u potpunoj panici. Oni su rekli, sve ćemo ostaviti, moraš da podneseš ostavku i mi moramo da dovedemo novog čoveka da bi preokrenuli politiku. Jer slomom koji se desio u jednom danu, više nije mogo, znači sva laž je pukla. I onda ta petorica iz državne bezbednosti Rusije su se dogovorili sa Jelcinom da Jelcin prenese dužnost, a oni su se između sebe rekli ko to treba da sada bude taj i onda su izabrali jednog potpunog nepoznatog pukovnika Vladimira Putina i rekli on je okej, nema neke ambicije političke, nema nešto, nema nikakvu mrlju na karijeri i njega su lansirali. Tako je izvršen državni udar zapravo preko financijske nemoći države koja ne može više da funkcioniše. Srbija se nalazi posle jedne pogrešne ekonomske politike koja traje već 13 godina neprekidno, nalazi se u potpunom slomu. Dužničko ropstvo. Znači, 2011. godine mi smo platili 42 milijarde dinara kamatu. 2012. godine mi smo platili 67 milijarde dinara kamatu. 2013. ćemo platiti 90 milijardi na starim dugovima plus ovo novo. 2014. bez ovog novog zaduživanja to raste na 120 milijardi dinara. 2015. bez novog zaduživanja to raste na 160 milijardi dinara. 2016. bez novog zaduživanja to iznosi 220 milijardi dinara. Znači, da li cifre ove sve govore? To je bez novog zaduživanja. Znači, ovo je matematika kraha bez zaduživanja, gdje smo se sad ovde zadužili novi 4 milijarde i dalje se zadužuju. Šta je Srbija danas? To je 7,1 milion stanovnika.
koji prave bruto domaći proizvod godišnje 16 milijardi evra. Realno. Prikazuju 32 milijarde evra. Norveška, 5,5 miliona stanovnika, pravi, da tačno bude, 388 milijardi evra godišnje. Finska sa 5,1 stanovnika pravi 195 milijardi. Estonija sa 1,3 stanovnika pravi 17 milijardi, a mi sa 7 pravimo 16. Osnovno pitanje je sada, zašto Srbija sa 7 miliona stanovnika pravi realno, oni prikazuju 32, ali to je apsolutno, pošto je kurs pocenjen, zašto Srbija sa 7,1 milion stanovnika pravi 16 milijardi evra godišnje, da je 32, to je 10. A Austrija pravi 300? Zašto? Zašto Norveška pravi 388? Imaju to što imaju. Zašto Finska pravi 199? Znači, prirodno bi bilo, da uzmemo donju trbu, prirodno bi, gospodo, bilo da Srbija sa ovim brojem stanovnika pravi 200 milijardi evra. To bi bilo prirodno, da mi to radimo. I ja nudim građanima Srbije, ajmo da pravimo 200 milijardi. Sve ideologije su mrtve. Nema više ideologija. Leva, desna, crvena, žuta, plava, svi su banditi. Razbojnici, politički ološ koji je doveo civilizaciju u katastrofu. Šta je problem? Pogrešan ekonomski koncept i pogrešni ljudi u pogrešnom ekonomskom konceptu koji rade za nekog drugog. Treba promeniti koncept i treba promeniti ljude. Imamo li ljude? Pa naravno da imamo. Ja sam išao korak dalje. Ajmo da ti ljudi rade za platu od 1 evro. Češ budeš menadžer, češ budeš premijer vlade, založiš to, imaš to, svoju imovinu, da se ne kockaš imovinom građana, imaš 3 mjeseca, 6 mjeseci, pokažeš šta treba da se uradi i da vidimo, ako ti napraviš nama sa 16 milijardi, 25, 45, 50, 100, 150, 200, znači mi moramo da imamo stope rasta za 10 godina, mi moramo da se ugledamo na Singapur, model Singapura, ko je bio u Singapuru zna na kakvom on se nalazi poluotoku, kako to sve izgleda, Srbija koja ima kapacitete i zato jedna ideja kako iz ovog beznađa, iz apatije, kako da izađemo, kako da se bogatimo, kako da zaradimo i kako da svi dobro živimo. Današnja plata u Srbiji je 400 evra i ona je nerealna, znači nama treba prosječna plata 4000 evra, znači prosječna penzija je negde oko 3000 evra. To je ono što nama treba. Kako sad da dođemo do toga? Evo modela i evo rešenja. Pacijent se zove Srbija. Srbija. Pacijent. U teškom stanju. U teškom stanju. 7 miliona stanovnika pravi 16 milijardi. 1 milion nezaposleno. 1.700.000 ljudi se vode da rade. Vode. 250.000 od njih ne prima platu. Znači 250.000. 700.000 ljudi. Mi smo raspolagali cifrom da je to 500, pa 550, sada novi ministar financija, 700.000 ljudi je na budžetu. Umesto da pune budžet, oni ga prazne budžet, oni koji ne trebaju tu da rade. Tu je višak 400.000 ljudi. 136 agencija koje pojedu 830 miliona evra godišnje. 136 agencija. Odmah treba ukinuti. Apsolutno, odmah treba ukinuti. Ljudi koji rade u te agencijama, koji imaju plate 150, 200, 300, 400 i tako dalje, imaš 830 miliona evra godišnje. Evo vam 830 miliona evra, možete da zaposlite 200.000 ljudi, tačno 207.000 ljudi možete u proizvodnji da zaposlite. Sa racionalizacijom zdravstva mi možemo postići da naši hirurzi imaju platu od 12 do 15.000 evra. Ali tada se neće desiti da uhvatite hirurga da mu neko da ono 100 evra. Jer je on gospodin hirurg, vrhunski stručnjak koji će dodati svoj posao i da kući da se relaksira da bi mogao sutradan da radi te teške stvari i tako lečite naciju. Novca ima. Od 2001. do 2012. godine u srpsko zdravstvo je ušlo 15 milijardi evra. Gde je taj novac? Gde je otišao taj novac? A mi vidimo u kakvim uslovima se nalaze bolnice, ceo zdravstveni sistem. I još jedna stvar, zdravstvo će biti besplatno. Apsolutno besplatno. Minimalna zdravstvena zaštita za svakoga će biti besplatna, a ako ti hoćeš poseban krevet, posebnu negu, to ćeš sve da platiš tržišnim uslovima, ali neće se
pregled Dopplera čekati 6 mjeseci, to će sve raditi jedna organizovana služba u kojoj će svaki građanin Srbije samim činom što ima državljanstvo imati besplatno zdravstvo. A sve ostalo će ići preko osiguranja i lično tvoje što ti želiš ugodnosti koje drugi građani neće. Znači minimalna zdravstvena zaštita bit će besplatna za sve građane Srbije. I socijalnom zaštitom omogućava se da svaki član društva ima minimum socijalnih potreba civilizacijskih u 2013. godini, to Srbija njima da omogući, a ostalo sve na tržište. Pa dokazujte se na tržištu od profesora univerziteta pa nadalje, a ono što je socijalno, to će prihvatiti socijalno. Ne kažem da će 400.000 ljudi ostati bez posla, to ne znači gurnut ćemo i na ulicu, nego 400.000 ljudi idu u prekvalifikacije, besplatno o trošku države. 287.000 ljudi jedini stvaraju pravu vrijednost za 7.100.000 ljudi. To stanje je neizdrživo. A jedini da sada spas stižu na sljedeće, što se zadužujemo, znači tu svake godine se zadužujemo po 5-6 milijardi, da bi izdržali to što ne možemo da nosimo više. I još jedna velika stvar, što iz rasejanja, naš narod iz rasejanja šalje 5 milijardi evra i plus sigurno još toliko donosi u robama, u ovima. To je ono što ublažava socijalno. Da nije naših ljudi napolju, ovo bi davno puklo, jer oni pomažu. A onda stvar da bude još smešnija. Znači šalješ svom tamo rođaku, prijatelju, ocu, majici, bratu i tako dalje, on dobije tvoje pare koje si krvovo zaradio na stranom tržištu u ogromnoj konkurenciji, a onda ti ideš kao debil u shopping molove i kupuješ stranu robu koja se tamo proizvodi da padneš još dublje da bi ti on sljedeći mjesec stao još više. Imate 700.000 invalida koji žive u katastrofalnoj situaciji. 700.000. Imate 300.000 dece od koji je 200.000 neuhranjeno. To je stanje Srbije. Imate budžet Srbije koji se prikazuje da je 2,1 milijarda evra godišnje u minusu, ali je konsolidovani skupni budžet u minusu zapravo negdje oko 7,4 milijarde evra. To je realna Srbija u kojoj mi danas živimo. Kako iz ove katastrofalne situacije koju svi mi osjećamo, koju vidimo što se dešava, potpuno urušavanje svih vrednosti, svih pojmova, svih principa, svih sistema, namjerno u okviru modela koga smo pokazali, kako da izađemo odatle. Da bi izašli odatle, moramo da se skinemo sa igle narkomanske. Znači da proglasimo bankrot. To je moja ideja. Kako se to radi? Kako jedna država proglašava bankrot? Lepo. Država izađe i kaže, gospodo, situacija je ovakva, izlazimo pred naše poverioce i mi kažemo, ne možemo više da plaćamo vaše kamate, mi hoćemo sve da plaćamo, mi ne možemo da izdržimo onu strukturu zaduživanja, proglašavamo bankrot. Da objasnim. Bankrot se odnosi na državu, ne odnosi se na građane, jer su građani, 80% građana je bankrotiralo. Nema kintu u džepu. Iz prostog razloga što je namjerno napravljen sistem koga smo pokazali kako izvlači od onoga, usisava ga kao pijavica i sve koncentriše u velikoj glavi velikog brata koji je sulud, koji ima sulude namere i tako dalje. Znači kada dođe jedna vlada, nacionalna vlada spasa i kaže podvlačimo crtu. Od sutra više ne može ovako. Znači, gospodo, bankrot znači za državu sljedeće. Broj 1. Nema narednih godinu dana u administraciji. Prvo krešemo odatle krećemo. Svi moraju u administraciji da idu na minimalac. Je li minimalac 30-35.000 dinara? Ko neće, izvoli slobodno tržište, nađi sebi posao ako misliš da možeš to dobiti. Bankrot je psihološki važan. Zato što se podvlači crta i ljudi kažu jesmo napokon dodirnuli dno. Znači nema više ispod tog dna ništa, nema. Znači sad sljedeći dan će nam biti bolji. Od 700.000 ljudi, znači ostaje 300.000, 400.000 ljudi idu na prekvalifikaciju, da se prekvalifikuju i država im daje povoljne uslove da otvore svoja privatna zanimanja. Treći sektor je pokretanje, znači ovdje će raditi ljudi koji znaju da prave pare. Znači ovdje će da rade preduzetnici, znači ovdje i ovo je motor našeg razvoja. Osnovna stvar ovdje je, znaš praviš pare, ne znaš praviš pare. Znači, nema mnogo da mi pričaš, izvolite gospoda, imate resurse. Koji su resursi? Resursi su 4,8 miliona hektara obradive površine.
Može li Srbija na 4,8 miliona hektara obradive površine da pravi 100 milijardi evra? Gde ste stručnjaci iz poljoprivrede? Dajte, imamo 22.000 km kanala u Vojvodini. Znači, zašto se to nije pročišćeno, zašto mi ne možemo da napravimo, znači 100 milijardi evra samo iz poljoprivrede. Dajte stručnjacima i dajte im procenat od onoga što ostvare da budu zadovoljni. Ima sigurno sa mnogih građana koji ovo gledaju i misle da, mi to želimo, mi želimo jednu jaču ekonomiju, bolji sistem. Kako oni mogu da doprinesu da se taj sistem i ostvari, da imamo takav jedan sistem? Ja bih zaokružio ako mi dozvoliš. Kako doći do onih 200 milijardi, gde ulagati, kako to da nastane sukob civilizacije da završimo čitavu ovu. Ajde, znači, gde ulagati, kako da pokrenemo, znači ključno je da bi izašli iz siromaštva, treba nam 200 milijardi evra godišnje. Znači, prestaje se sa zaduživanjem, ne uzimamo više kredite, bankrot smo napravili, podvukli smo crtu, nema više uzimanja kredita i ide se u ulaganje ono što stvara pare. Pare stvara, znači, ulaganje u agrar, koji mora da donese 100 milijardi evra godišnje u 10 godina. Znači, 10. godini da donese. Ulaganje u energiju, zatim ulaganje u zdravstvo, znači to ono što će vući napred. Kako je moguće da Mađarska ima, grad Budimpešta ima 4 milijarde evra prihoda godišnje kod turizma, a cela Srbija ima 1.200.000. Može li Srbija u turizmu da zaradi 7 milijardi evra? Gospodo, možete li vi koji se bavite turizmom, da nam date kako će Srbija da zarađuje 7 milijardi evra od turizmu. Imamo staru drevnu civilizaciju, vinčarsku, lepensku kulturu, ovde 7522 godine naše. Imamo srpsko fresko slikarstvo koje je predđotovsko, imamo Nikolu Teslu, sve imamo. Zašto ne prijete 7 milijardi? Znači, to je sve u vezi industrije, znači da radimo za velike sisteme. Ali ovo su okosnice novog našeg razvoja, ali samo uz jedno veliko ulaganje, a to je znanje. Znači, to je najveće ulaganje je u znanje, u ljude koje ćemo obučiti da sve to zna, da sve mogu da rade. Jer trenutno mi imamo da 50% mladih ljudi koji su 50% u nezaposlenim čine mlade ljudi, u populaciji mladih preko 50, možda i do 55% ide mladi ljudi koji ne znaju šta da rade. Znači, u ovom modelu brzog privrednog razvoja, sa presekom koji sam rekao, sa granama u kojima će se razvijati, mi možemo da dođemo u poziciju da Srbiju napravimo jednom bogatom i jednom civilizovanom zemljom. Sad je pitanje kako to da se izvede. Ako ova ekonomska logika je matematički ispravna i tačna, i ako ljudi kažu da, ja hoću svojim radom da zarađujem, a socijalno sam obezbeđen, ovamo je me država, za ne daj Bože da slučajno mi se nešto desi, znači potpuno sam socijalno obezbeđen, kako to da se ostvari? Znači, broj 1, onda ulazimo na politički teren, u kome smo sve do sada videli jednu istu priču. Ja smatram da ne treba da napravi se jedan narodni ili nacionalni front, znači koji treba da izađe, da ponudi ovo građanima na izborima, jer mi imamo samo dva načina rešavanja. Ili revolucija koja bi bila kobna za nas ovde na ulicama da se dešava, koja bi dovela do velikih, ili jednostavno preko izbora, znači stvaranjem jedne jedinstvene narodne liste, bez obzira, ali ovde uz ono što sam govorio, znači direktna demokratija. Nama treba direktna demokratija i ne bi sad to dalje razlagao, znači gde političari kao funkcije više neće postojati, nego sve narodni, sve opšti pokret koji će izneti ove ideje. Znači, gde građanin koji gleda ovo, šta onda radi? Šta da radi? Kod građanina je najvažnije prvo da ima, prva stvar je znači da ima znanje. I cilj ove emisije je jednostavno da stekne to znanje, da iz ovoga nešto nauči. Drugo je znači da, kako da se zaštiti. Onaj koji ima nešto, novca, postavljeno negde, banci, van banke negde, znači treba iz papira ko ima, a takvih je 8,3 milijarde evra ima u Srbiji, treba da pobegne u zlato ili u srebro. Znači, svi koji ima neku ušteđevinu u novčanicama i tako dalje... Da pobegne u nešto što će zaštititi. Da kupe zlato. Treće, da ulažu u obradivu zemlju. Već sam po hektarima po arima dao prinos. Znači, u obradivu zemlju, jer je to
cena zemlje će drastično skočiti, zatim u izvore voda, šume i svega onoga što omogućavamo da sačuva vrednost. Četvrto, znači da se sve ovo primjeni kroz promjenu koja će, znači promjena, lična promjena radnih navika, promjena sa štednjom. Znači, građani treba da znaju da je vreme raskoši završeno i da je došlo doba, kad kažem štednje, ne mislim štednje u bankama, nego racionalnog ponašanja. To znači da kad peremo zube da vodu ne pustimo. Ne može se sa 20 litara vode oprati zub. Ne može se tuširati sa 200 litara vode. Sad ćete reći, ali da, to je civilizacijski, jeste nazadak, ali to je vraćanje na normalu. Znači, postavljanje ka onim realnim vrednostima koji će ti omogućiti da preživiš doba koje dolazi, a koje je ogromno, naporno, teško. Znači, čitava ta jedna generacija će se sučeliti sa jednim teškim dobom u kome sad ide otrežnjenje, u kome, znači, financije su, izvučene su financije da bi došlo do što većih sukoba i sve veći sukobi su između ljudi i dole i onda ljudi nepripremljeni, znači, mogu doživjeti razne psihičke slomove, ali svako ko ima mogućnost da, pored svog zanimanja, nađe zanimanje na selu, da ima zaštitu onih 11 stari minimum, taj može sam sebe, videli smo, da prehrani. Jer radi se ovdje jednostavno o tome, da li će nas ljudi koji vode ovu komercijalnu civilizaciju propast, do kraja upropastiti, jer ovo može da se završi jednim potpunim totalitarnim sistemom do kraja i stvaranjem robotske civilizacije, gdje ljudska više neće postojati, jer problem ove civilizacije je što je ona u središte sveta postavila čoveka, a ne, znači, zajednicu, odnosno Boga, jer čovjek je od antike počeo, ja sam središte sveta, sve što je za mene korisno je i za prirodu i za opšte dobro, to nije tačno i mi sad dolazimo vrhunac besmisla te civilizacije. Ja ću sad pokazati taj sukob civilizacije i ko će da opstane. Znači, u sukobu civilizacije pogledat ćemo dva modela. Zamislimo jedan sunčan dan. Zamisli. Jesi zamislio? Jesi. Vedro nebo. Šta je ovo? Nije orov. Ovo je, na vedrom nebu, ovo je jedan avion. Taj avion nije avion ovo što nas baca svakodnevno i truje nas i teraju nas da koristimo genetski modifikovanu hranu da bi postali genetski modifikovani u glavi, pa nas iz neba truju. Ne, ovo je avion u jednom letnjem danu koji pripada NATO grupaciji aviona i taj avion, nećemo reći da je nov, ali u dobrom stanju, u borbenom stanju, košta $40 miliona. Pilot koji upravlja tim avionom, čitava njegovo škola je vrhunski obučen, košta $10 miliona. Jedan let ispaljivanja raketa, pošto je u borbenom dejstvu, i sve to što nosi sa sobom, znači košta oko $5 miliona su svi troškovi, automehanički, sve kompletno još $5 miliona. Taj avion u borbenom dejstvu košta $55 miliona njegovo borbeno dejstvo. Taj avion juri beduina u pustinji, koji je optužen da je terorista. Taj beduin u pustinji, zbog toplote, ima maranu na glavi, u kratkim je pantalonama i kratkim rukavima. Po svim analizama biznisa, on ne košta više od $5. Ne. Civilizacija koja juri beduina za $55 miliona, da bi ga kaznila, mora da propada. Jer ne može te troškove da izađe. Jer ovaj beduin već nekoliko hiljada godina ništa se kod njega nije desilo. On čeka svoj razvoj. Civilizacija koja je svojim elektronskim dostignućima napravila ovakav sistem troškova, mora da propada. Drugi primjer je iz našeg ovdje okruženja. Zamislimo jedan stan od 65 kvadrata na Novom Beogradu.
naši dragi prijatelji Kinezi uzmu taj stan od 65 kvadrata u Novom Beogradu, koji košta recimo 400 €. I pošto su Kinezi drevni narod, i pošto oni već 5000 godina imaju istoriju, ali mi Srbi imamo 7000 godina istoriju, pošto su oni drevni narod, onda su oni visoko organizovani, za nas u odnosu na nas koji nismo organizovani. Dakle, oni u taj stan ubace 10 kreveta, ali ubace krevete na sprat. Znači sad imamo još 10 kreveta. Ukupno to je 20 kreveta. Naši dragi prijatelji Kinezi smatraju da je spavanje od 6 sati sasvim dovoljno. Znači, u 24 sata imamo 4 ture po 6 sati spavanja. To znači da u jednoj turi 20 spava, puta 4 smene spavanja, to znači da 80 ljudi u toku meseca spava u tom stanu. Što je donelo da je efikasnost korišćenja kreveta gotovo idealna. 99,99% je iskorišćen kapacitet kreveta. To je san svih ekonomista da iskoriste kapacitet proizvodnje 99,99%. Znači, kada Li pao, uđe, Li stao, ustane, Li pao, uđe, to je neki par sekundi, oni se razmene, uđu unutra, krevet funkcioniše, šta će sada Li stao koji je ustao? On mora da ide, ima 18 sati do svog spavanja, on mora da ide da radi. Pošto je u tuđoj državi, će da zaradi, zato je posad. I mi imamo potpuno iskorišćenost kapaciteta, imamo 80 ljudi u stanu koji košta 400 €, što daje troškove po 5 € mesečno. Ona civilizacija koja pravi troškove od 5 € mesečno, ona će da opstane. Nestaće sve civilizacije koje su raskošne, koje su u financijskim dugovima i koji ne počivaju na realnoj ekonomiji. Ovaj oblik kapitalizma i ovaj oblik civilizacije se pokazao potpunim promašajem. Mislim da je došlo novo doba, da se to novo doba može da krene u neželjenom pravcu, znači da to bude totalitarno doba. Sve ono što imamo kod Huxleya, znači vrli novi svet sa alfa, beta, gama, ispiranje mozga i kraj. I ovo ide ka kraju čoveka. Znači ovdje čovjek nestaje, znači nastaće roboti, jer posle genetske hrane, genetski oga biće robot, znači čovjek kao ljudsko biće neće više postojati i to je ta ideja o nekom koji upravlja, a roboti će raditi samo za njega. Ja mislim da je planeta uspela da sve više ovu priču shvata i sad se očekuje pobuna koja će koja dolazi iz utrobe, iz mozga utrobe jer su dovedeno stanovništvo do potpune nemaštine, a iz mozga jer su manipulisani i sad shvataju da su manipulisani. To novo doba mora da se bazira na zajednici, znači nisam ja središte sveta, nego je zajednica središte sveta, u kojoj mora da postoji vera u nešto što postoji iznad, što je opšti princip, što omogućava funkcionisanje zajednice, u kome umesto civilizacije koja uzima stalno, komercijalna, i ne može u eksponencijalnoj funkciji da se zaustavi, ovo je civilizacija koja daje. Jer kada ti je dlan otvoren, kada daješ, onda i dolazi i odlazi. Ako stiskaš samo za sebe, kao što ova civilizacija radi, samo ja, samo moje, onda jednostavno taj sistem ne može da funkcioniše. I ta civilizacija nova, o kojoj sanjamo i na čijim principima hoćemo da radimo i da živimo, ućemo u jedno novo doba koje će se zvati humanizam. Znači, umesto kapitalizma kao osnov svega treba da bude čovek koji će se u zajednici prilagoditi svim moralnim Božjim principima i koji neće narušiti prirodu, koji neće narušiti sklad i čitav ovaj i ekonomski program ima jedino smisla ako uspemo da izgradimo humanizam. Humanizam omogućava u samoj zajednici takav odnos u kome će ljudi stvarati nove vrednosti igrom,
a ne nametima, ne prisilom. I elektronsko doba u koga smo ušli omogućava čoveku da mnoge stvari radi na potpuno drugačiji način. Drugi sad će reći, pa to su sada, to je utopizam. Pa jeste, ali izbor između toga da budemo debili, roboti i da nas tako unište i jednoga sna koji može da se ostvari ukoliko svako od sebe krene i kaže neću više da to slušam, isključit ću sve ono što mi vređa ljudsko dostojanstvo, sve ono što mi ispira mozak, a uključit ću Borisa da gledam ovu emisiju, to je jedini način da krenemo dalje. Branko, hvala puno, ja sam iskreno živio u ovom predavanju i podstaklo me da nešto menjam i nadam se da je i vas podstaklo da malo drugačije razmišljate i posmatrate neke stvari. To bi bilo to u ovoj seriji predavanja.